بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلينكيا سلامتا خنان جاجرتن ندخيسنو بكم تكتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أعرفو بغنغي أندفتن بغنغي أنبلتني ولتني يروتن غيسني هندومان كيسنو نغي أنجراتني نغي أندفتن نسكين جاجا إن شاء الله يا ربي خينيان تاتي واتقوا وجلالو جرا سنيس ماليو يتن واهي ظلميتي وجلال لبريان كيا يرو أماتنا خيستي ظلمين أكملي لفر سارتي ديرتي نمني خينا بكهندا والميدو في والرورسو والتكيسو في والقانيسو والسلبسو في بكنتاني واللابو في أكنتاني والبرورتي ببه وانجروف وان كان الراشريان تينا فرماني سين كيس مالي وانجو وجلالي الرا والبقى تشوراف إن شاء الله تعالى هنگا تكوي جباتا قونا وبليان كيا رب سبحانه وتعالى تندران دراتي نوميدو إفرت حرام قده أكما إفرت حرام قده ديبه جدو تنجت اللي رب سبحانه وتعالى ميدا حرام قده جرا حديث القدسي غيستي أكما نبين كنجنو قباسن اتنقار من رت هجراتو يا عبادي فلا تظالموا جرب سبحانه وتعالى قبروتن كي يولي ميدنا إني حرمت الظلم على نفسي أن متاخي يا فلبوت يرتو حرام قده ظلمي اتندياتنا الرافقات دانو جرب سبحانه وتعالى إفرت حرامين قده وجعلته بينكم محرما جدو تيسنت اللي همين قده نمني توكو توكو ميدين نمني توكو توكو زلمين والميدور رأكان نافقات دا قبروتن كيا ظلمين أكا نبين جاني صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أسرت ميدا والرد لقون أسرت نمني والميدا والتكيسون أسرت نمني والسلبسين آموس ولي والليسون أسرت نمني ديقولي والقنكي والميدون قيا قيامة دكنا نمتاتي جنبين كينيا صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة ظلمين قيا قيامة دكنا نمتاتي خنافو الرافقات دانو جنو بليان كيا أكا حديث براخي سجروا النبي كينيا صلى الله عليه وسلم صحابتا وجينو ستا وجرني من المفلس جنين صحابتان اين يومي ديغان نما اسن كيستي ديغان نما كمي بيتن جنان ديغان نما هورين قبنه نما مناميشان قبنه نما غرتي على كل حال قبينيا الدنيا دا خنورتي ان قبنه ديغا نوتي خنا بينا جنين صابوني لا جي النبي كينيا صلى الله عليه وسلم ديغا ديچون نما سرتي عبادة کا جايبا غدت خصلات کا جايبا صلات خصومنا کا جايبا صومنو حتى سنة لين رانفتو خاجيز غدي جرو
خزكاز مخنته خجيا هندان وان خيريته هندولي كبتير كمو ولكن أمو أسرتي خناني دوا خنا مكبين ساساما خنا قرتي دي بشيسا خنا مكايسا ديمي بليسا خنا وان انجري الرخاية كيسا واحد دو تكنا ميدي الدنيا تنراغلي أما قاقويا قيامارا أكنا بينو من صلى الله عليه وسلم نمني توكل لندري قيامارا قويا قيامارا بين سبحانه وتعالى قصاصا نما يرابا سمالي چرا سون انجرتو حتى يقاد للشاة الجلهاء من الشاة القرناء النبي كان صلى الله عليه وسلم حتى ريتي شينيو غافه هنقبنف ريتي غافه قبدو راكسا سبا فما جنقويا النبي صلى الله عليه وسلم ري أسي والنياتو تافان بينه ريتي غرتين ري أفان بينه تاسيتي والنياتين رين غافه قبدو ري غافه هنقبنه أسي ورانو ترتين وران سريتين غافه قبدو تغافه هنقبنه أسي وران تيميرو ترتسن سن اللي ربين سبحانه وتعالى حتى بيلدافان بينه تنا hanga irraa baasuuf itti dirree qiyaamarraa sossoon hin jiru obboleeyyan kiyya duba namticha kanaas akkasumatti namoota inni dhiiga isaanii gannaquu ture namoota inni maqaa isaanii balleessuu ture namoota inni qabeenya isaanii saamuu ture namoota inni gartee hamachuu ture namoota kana hunda wali qabaniiti himannaan itti banamti himannaa itti banamte tanaaf yoo gartee inni khayrii qabaate khayrii isaa fuudhanii nama sanii kannanimi yoo inni khayrii hin qabaanne sharrii namarra kaanimi hungaa salaataas ni qaba uudaa ajaa'iba soomanni isaa uudaa ajaa'iba tuulaa jechuu zakaan isaa waan ajaa'iba hajjiin isaa waan ajaa'iba hatta umraalee irraa nafne khayriin isaa gosa biraati kana miidhee kanaafis fuudhanii salaata isaa kannan kanaafis fuudhanii soomana isaa kannan kanaaf gartee fuudhanii itti zakaa isaa kannan kanaaf fuudhanii hajjii isaa kannan kanaaf fuudhanii sunnaa isaa kannan osoo kannanii namoota inni miidhee kanaaf ibaadaan isaa guutuu jalaa dhumte ammallee warri isa himatu hin dhumne ni jiran amma maal godhan gaa khayriin isaa hiramtee dhumteemi خيسا يمتو خنرا همتو نيقا بفوراني الرخاين أما اللي خنا دفع يمتا همتو خنرا يسفوراني الرخاين أما اللي خنا يمتا همتو فوراني الرخاين أسو همتو نمارا قورمتو خيرين سا دلي سهرمتي رمتي خيرين نمارا فيمتي وليني بدسينا هنغوان نما خنا جنبين كينيا صلى الله عليه وسلم صلوا على نبيكم وبلينك يا ربنا جانو هباسو دبين جبدورا ربين توكيتشي سبحانه وتعالى نومي دوفي ميدمو راي اللي نجانو هباسو كن مظلوما ولا تكن ظالما نومي دماتي مليروهم داوتي نومي دو انتين جنبين كين صلى الله عليه وسلم وبلين كي يميدان دكنا نمتاتي قيا قياماتي في قبري خيست اللي دكنا نمتاتي نومي دو ديغا نما يچودا اوسو هنگا فدي عبادة اللي قباتلال هنگا فدي حاصلاتي سومنو هنگا فدي زكاة خنتي حجي هاغدو هنگا فدي واجبا في سنة جبئيسا ستارابتوني نومي دي تانا نبلين كي ميدا إني سر نمر رقاقيا سن قيا قياما مالتي تاتي ديبتي دكنا تتاتي خيري دلني كبوسن جلاب الليستي هونغو بودان ستين امتيچا همتو نماتي وجين ابدنيتي خناف وبليس خيا خوفنان قبتي نمر رورفتو وبليسي يتوفنان قبتي نمك خيتي خنوفنان قبل رورفتو خقبينيان قبتي قبينيا خيتي مسكين رورفتو akkasumatti agartee gosaan qabettee gosatti qorroorriftu yaa rabbii kheen sodaadha hundi keenyaa fuulduree rabbii dhaabbachuudhaaf teenya hundi keenyaa waan daleeynerraa guutuu gaafatamuuf teenya ganaadha duuniyaa qabrii kophaa teenya seenna gosi teenyaa sitti hafti qabeenyi keenyaa sitti hafa hofni teenyaa sitti haftee namni fuudhee qabrii nu geesse dhaquu dadhabne namaa fuudhee qabrii nu geesse barbaaddate hofni teenya san dhabama taatee abboleessa kiyya obboleettitiyya hofni dur nuti itti kanaan dhooyne kanaan miine kanaan saamne waa hedduutiin dalaguu turre san haba mansuuraa taateeti namni baaddatee qabrii nu geesse bar deemuu dadhabne duba akkamitti qabeenyaan qabettee nama miita akkamitti humnaan qabettee nama miita hufna boru biraa namni fuudhee qabrii si geessu taa'u qabeenya boru keessaa fuudhanii qullaa uffata lama qofaan qabrii si geessu ta'an gosa teeta keessaa fuudhanii kophaa ta'e qabrii keessi cufanii si biraa galuu teessu akkamitti tanaan dhaadattee miskiina rooriftee miskiina miita rabbii keen sodaadhaa obboleeyyan kiyya keessaa yeroo ammaa keessatti miidhaan dur namni gartee wal saamumaa fi wal dhahuudhaa fi wal hamachuu fi wal basheessuu kana gartee miidhaan dur jiraachuu turte waan nama wal jalaa hatu maqaa nama wal xureessuu afwan obboleeyyan hayyee dur maqaa walii wal balleessumaa fi wal xureessuu akkasumatti naamusa walii wal balleessuu fi kana miidhaan dur jiraachuu turte amma ammoo miidhaan akka malee heddumaattee miidhaalee zabana kanaa tan jidduu facaatee jirtu tan gartee nama keenya akka malee wal dhoorku jirtu miidhaalee tana inshaallahu ta'ala wajjin laallaan gara rabbiin ulaafisetti nafaana tura namuu waan facaafate murata abba toltuu facaafate abba sharrii facaafate kan nama miidhalleeniif miidhe malee nama miidhe tan hubachuu qabdan
علي بن أبي طالب كجان وصوين كان إنما ميروتاتهم هذا في أباخي ميدا جن مالي جنان خيرين تيتنا براتي في زابم تسن إسان بيونا زابم ترجع على يشوف فرنيتهم يو نما مينين خير متين يفوني نما سني خنينه يو نما روري منين ما تمخين روري منه نمني نما ميدا داف والله وان تكلي نما ميدو ما تمسام ميدا يو نما دويت خير متين كنتف يو نما مت خير تي كنتف يو نما وان نما سامت خير متين غيا قيامادا غيا مالين جيره غيا وني تلبو في بتن غيا غصافي قبيني يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم نما غرتي قلبي كل رب دفيو تاتي ملي غيا وري في قبيني نما فينه غيا غصافي فرشنجي واتا كنما فينغونه غيا بيوما في سبوما وانت كنما فينه سن والله خساره غدوتو نويغتا يو ارانتنا سرت ظلمي خرا ونتاتي چوبليان كيا ربنا واسطر دبين جبدورا ان شاء الله تعالى مي دايرو الراتيف جدو خينا فجاتين هدو خيساهو تورا ميديا حواسا خنان امته غرغري سوره جرتو تنغرتي نمني هندينوان كنا ومغاري دسه جلبدي ولمانو هونغو خيس جرو ان شاء الله تعالى قبيت يوليبلاني ناو مسلما قفا الرابقچيسو في جباتا غونا خربين غرتي سبحانه وتعالى قلبي سابني في واني ننجون تنا دواي ساب غدي وانا كثيرا افدوبا كديبو يساتاسي سن الحمد لله رب العالمين غلط ربيت خامو اكما غرتي يهودان يخاو مشركتوني قريشيدا سمعنا واسينا جانسن غرتي دغيني جچ خيتي ولكن قالي خينغون جانسن جچ خي دغيني وانا تيتو تينو جنو خجيس متا ساميرم همون مودر كبن رجرودا ان شاء الله تعالى هند خينا ورا وان دغيتي فيدمي ملكاهو ربنا هاغود وچا ان شاء الله خرر كوتينا تيرو ماتي جدو خينا جرتوتي ولينچن ان شاء الله تعالى عفوا نما نبلبلت ريدي فمايه وبليان كيا يرو ما انتنا خيستي علمنا ما هدو والتكيسو في والميدو خيساهو غرتي دولا امني فرقا يخاهو فرقان جلون يخاهو امني جلنا يخاهو مقام مسلم توتا اكبدو جالتن امة اسلاما خيستي بديلين اسان فجاسادا جرن خفجاسو في خرف فجاسن اللي ميدو داف سوچي نسان سوچو آدا جرن سوچي اجايبات sochii tana keessatti nama hedduu bobbaasan nama hedduu ijaaranii waan intaan irratti ajajanii boolla keessaa hin baane mataan naqaadhaa jiran kana keessatti nama rabbiiniif beeksisee jalaa deebi'ee yoo taate malee hedduun nama boolla tana seeneeti hongawaadhaa jira qarree keessaa bahuu hin dandeenye tana mataan seeneeti keessatti hafee achi keessaa iyyaa jira insha allahu ta'ala yeroo hundaa'u rakkoo teenya hoggaa agarree rakkoon teenya isa jirteennee barbaannee eegaa agarree booda immoo rakkoo teenya san ولم ملفني إرّا والديفتشون درك مخينة تابليان كيا يرو أمان تنا خيستي كما قرتن نمني توكو دردرا في انتلتي تكا دردرا في شمرين تكا والجالتن ولتي هاسوتن تورا انترنيتا خنان جتشودا تورا ميديا حواسا خنرتي وصولين باني غر خيساتي وجه هاسون سورة ولتي ارغن أصغر غلي هاسو دادا ولي فرغن برولي دادا ولي ارغن الربا في الكينو وجنجراتشو خيستي ولا ينسي هنفو الربا في الكينو ولا يتيجت يرومون وقامي مايتو نمني وجنجرو توكو ولي مفتشون ولي تيارون ولي قفتشون نمنفني جري خن هاسوا يرو دير تودا وجين هاسوا ترخنا بودر مال قدن إسيو إني غرتي خيسيدتي غرغلو تاتي نمني لمنا ما والجالتشون أكما جرو والجبال لنجرتي أكما والتهنسي جرو والددال لنجرتي أكما غرتي نغيني جرو نغي دبول لنجرتي akkuma gartee yeroo takka gammachuu fi khofli jiru yeroo takka bu'aa fi boo'ichillee jira kana keessatti dubo namni keenya hedduun irraa wal jaalatee toora kanaan eegolitti yeroo dheertuudhaaf haasawee booda fidee gartee wal dhaba eega wal dhabe booda wanni inni dalagu suuraa isiidhaa yoo isa bira jiraatte aara isii qabataanaan arra gartee wanni ittiin suuraa namaa tan akka fedhan ittiin godhan meeshaa lafa guutee jirti software adda addaatu jira akkasumatti application adda addaa jira kan ittiin suuraa namaa tan akka fedhan godhan jechuu namni kun maal godha fuudheeti intala gartee yeroo dheertuudhaaf siin fuudhe jee wajjin haasa'u ture tana sababa isiin isa heerumuu diduutiif tarii namni kun wal fuudhuudhaaf jaalalti kana lachuu jiraachuu qabdi isiilleen isa jaalachuu qabdi innilleen isii jaalachuu qaba inni qoftiin isii jaalateedhaaf ne heerumii jee dirqisiisuu hin qabu isiin qoftiin isa jaalatteef ne heerumeettee dirqisiisuu hin qabdu tana qaceelotti hubachuu qabda namuutu mirga qaba isiillee mirga qabdi innillee mirga qaba mirgi kana lachuutu eegamuudha qaba namni tokko wal fuudhee bultii waliin horachuudhaaf karaa dheeraa wajjin deemuu deeman waan irra walitti dhufanii fedhii fi walitti baafatanii addaan bahuu deemanii miti namni walii ta'eeti isiin isaaf taatee inni isiif ta'e wal fuudha
kana keessatti gartee tarii inni isiidhaaf ta'e isiin isaaf ta'uu dhabuu mala isiin isaaf taate inni isiidhaaf ta'uu dhabuu mala yoo isiin ka isa jibbitu taate akkamiin na jibbita an dhiira maaltu narraa irratti maaliin dhabe maaliif na jibbita meelaal sirnuma abbaa irree sanii miti sirnuma mootummaa abbaa irreeti akkamiin na jibbita an dhiirummaa tiyya maaltu narraa irratti na jibbita eegaa ati kana jibbitu taate ammaan si qaaneessee akka namni biraa tokko sin fuune si godha yaa subhaanallah nama isii fuudhu rabbiin duraan katabeefii jira osoo isiin hin dhalatinuu nama isii fuudhuudhaaf taa'u rabbiin dur katabeefii jira ati xiqqeessitee feeruma hin dhabdu ati akka harkite gootee feerumuu hin dhiiftu ati akka harkite gootee fuudhan dhiisu duraan rabbiin katabeefii jira tanni fuudhuudhaaf taa'u maaliif wal xiqqeessina fuudhee suuraa isiidha eegana heerumuu diddasiin qaaneessa jee suuraalee qullaadhaa jira taasuma ol fuudhanii irra kaayan jechuu matuma kana qofa irraa muree mataa isiidha suuraa qullaa jirtu obbo Lageeshinoota akkasii jiraami fuudhee itti kaaya fuudhee dhiira akkasii mas fidee bira kaaya yaa subhaanallah ol fuudhee feesbuuk babbaasa yoo ilaalan mataan mataa isiidhaati qullaadha nama wajji kan taane ta'u jirti duba kana hoggaa ol baasu yaa subhaanallah isii xiqqeessuudhaaf akkas godhan isiilleen akkanuma gooti kun kanaata akkana qabadhu gosti takka tana gosti biraa ammoo suuraa isiidhaa fuuteetuma ol baaftee nageuma gartee nama kana kijibarra keeysee gurbaa kanarra jechuu gurbaan kun akkana na godhe akkas na godhe akkas na godhe akkana na godhe akkas na godhe jettee ooti owuttiin jirtuu beeka solaalanii walaakin suuraa takka ta'e imimmaan ilaaltee tanuma garteerra keeysi sagalee tanarra idit wali godhan jechuu walirratti idit taate sagalee tanaa fi suuraan booyinsa qabdu tun booyinsa hin qabdu isiin nagaa fakkeeffattee akkana na godhe akkas na godhe maal na godhe jettee kana booyinsa bara ajaa'ibaa kana ba'u jirti si fakkaatti garuu ba'uttiin jirtu innillee asuma garagaleeti akkana na gootee akkas na gootee jee booyinsa ajaa'ibaa kana fakkeeyse suuraa isiidhaatii fi yookaan suuraa isaati yookaan suuraa nama dhiiraa takka ta booyinsa qabdu namoonni beekamne tokko fuudhee sagalee isaa tanaa wajjin walirra kaayee maqaa intala balleessuudhaa deemuu san as keessa dha'ee akkana taatee akkas taatee akkas taatee akkana ta'e waan addaa kana barreeffatee waraabbatee suuraa wajjin walirratti idit godhee ol baasa keessaa yuutuub kana yoo seentan waan ajaa'ibaa agartan wallaahi waan ajaa'ibaa agartan namni keenya maqaa walii balleessuu maqaa walii xureessuu obboleeyyan kiyya karata duraa irra yoo deebinee ilmi namaa tokko suuraa namaa akka hin taane godhee nama gartee suuraa isaa hin ta'inii fi suuraa namaa mataa fuudhanii suuraa qullaa jirtu irratti diranii ammallee suuraa dhiira biraa fuudhanii suuraa dhiiraa ta qullaa jirtu irratti diranii nama kana akka waan isaan badii walii hojjechuu jiranii waan hin taane walii fidanii dalaguun wallaahi wanjala akkaan guddaatu kun shari'aa islaamaa keessatti wanjala akkaan guddaadha kan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ورين غرتي مؤمنتوتا ورا أمانن كيس بدين كفجاتو حواني إسان كان روان انتاني وجتن وياك أما عذاب كانت كيسات يدو إسان يمجر ربي سبحانه وتعالى قرآن كيس الدبتا أتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وأنت نوال لافتو سيدني دلقا جرتني مجرى ونتو ربي برتي أكان جبدورا وياك أما جزاي سيتر كچورافتي سني وداجا خندوو وعد شيطانا قوتو جرى خرطكون شيطان ربي سبحانه وتعالى قياك قافا أبا خيني آدمي في سول اندتش قبوس وراب ربين ديمو يرو أبا خيني في سجودو دي دي بونيف قد يسن ربين اخرج منها فإنك رجيم ديم بوي جنة خيزاتي درب ما رجي وقا ربين لوليني أباري ربين قرتي قنان المان آدم كنا جلسي وان انتان إسان وجتشيسي سوراتي تيسان جيرسيسي بكنتان تيسان دافو دافتا ناركو دافتا يسجر ربين arraan tana gartee namni keenya hoggaa suuraa walii jijjiiree suuraa namaa akkan taane godhee suuraa nama biraatiin walitti hidhee maal godhee nama kana maqaa balleessu nama kana xiqqeessuudhaaf gara biraatiin akka shari'aa amantii islaamaa yoo kalaallu taate obboleeyyan kiyya namni tokko nama zinaa hin dalagin hin zina dalaydu yoo juun nama zinaa godhee hin beekne hin zina goote yoo juun haddii qazfii janii haddii irraa baatu jira nama kanarraa akka shari'aadhaatti wallaziina yarmuuna almuusanaat warreen gartee intala zinaa hin dalagin zina dalayde janiin gurbaa zinaa hin dalagin zina dalayde warri janiin qixaanni isaan qabaachuu qaban akka shari'aa islaamaatti hoggu 8 garafamuudha hoggu 8 langaan garafamuudha kun hin jiru taanaan atahsabuunahu hayyinan wa huwa inda allaahi aziim dubbii tana dubbii laaftu seetan rabbi bira dubbii jabduudha qixaata addaa turre isin gadhufuudhaaf taatu boo yeroo 8 garafamu baannaan namtichi nama zinaa hin dalagin zina dalayde jeen fakkeenya tokkoon isinii kaahee zabana durii keessa intala takka tareeyfa dhiquu turtee ture yeroo reeyfa dhiitu kana keessatti osoo intaloota akka qaama isii irraa dhiqu jirtu as durallee seenatan isin himeen ture osoo qaama irraa dhiqu jirtu gubbaa irraa gaddiqaa qaama isii kana dhiqaa irra gad dhuftee hoggaa bakka qaama saalaa tana geessu
akkasit dhoyti harkaan qaamni kun qaama zinaa dalaguu ture etteeti akkasi harkaan dhoyti hoggaa dhoyti harkisiichumarratti hafe ummanni reefa fuudhuudhaaf ala dhaabbatanii isii eeggachuu jiran hanga dhiixee isiin kafantu isiin turtee bahuu dinnaan hulaatti dadhabanii obboli bane kaawulaa maal reefanii fuunaa ummanni qabriirraa nu eegu jiranii hin dhiineen kafanne janiin maallaqa fudhattee dhiiti reefa kana hoggaa kana duba dhiquttiin jiraa qo'aanuma ittiin ummataan xiqqoo hafee dhaabbadha hangana barirraa harkifachuu jirti irraa hin baafadhattee harkifachuu jirti walaakin irraa bahuu didee harkisiichirraa yoo isiin niin baafadhattee harkifattu intaltii sireerraa kaatee jala deemti reefi yaa subhaanallah walit didan amma gaajabaannaan dhaaphaa numetti ummanni firraa ulaa bananii itti seenan yoo itti seenaniitiin jaan harki isii qaama saala intalasanii gubbaadha jira irraa baafna janii harkisan irraan ka harkisiidha foon siitii fi foon intalataanii walit dhinee jira amma gaa irra wal qabanii maal godhan intalatana reefinis awwaalamuu qaba tajirtutu miidhamuu hin qabdu saniifuu qaama gartee ta duutee tana murree harkasii irratti haafu akka wal gadhiisu godhuu qabna waan juu yaadan warri reefa kanaatis namni keenya harki muramuu hin qabu qaamni nama keenyaa muramuu hin qabu ka isii muramuu qaba warri isiilleen isiin fayyaa qabdi nurraa muramuu hin qabdu dubbii wal qabdi jechuu hoggaa kana Maalik ibn Anas jira isa bira deemanii Madiinaa gama jalaa jira waan kanatti himanii intala takkaan reefa dhiitii reefaa fi qaamni isiidhaa kana walit didee addaan baasuu dadhabnee meeytaadhaa fi isiidha furmaanni maaliyaa sheeka janii dhaqanii gaafatan sheeynichi kee wajjin dhufe hoggaa dhufe intala tanaan mee waan jette naa himii jen yeroo qaama irraa dhiqu jirtu kana waan jette ni qabda wanni niin jee qaamni saala intala tana zina dalaguu turee jeetiin akkanatti harkarra kaayee harki kiyyechumaan ichin naaf jetteen akkas taanaan nama zinaa takkaa dalagee hin beeynen zina dalaydeetteenis akka barra keeyse kijibarra keeyse kanaafuu hoggu 8 gara faajee wal gadhiifte hoggu 8 dhukkee irraa kaasaa jina langaadhaan waccee akka machallooni beeytaniimi waccee haroora isaatiin hoggu 8 akka gaarii dhawaatii gara faajeen hoggaa hoggu 8 marraa 8 uleedhaan garafan qaamni intala duuteetii fi ka intalaa wal gadhiisan jechuudha haddiin san irraa baanan tananumaa rabbiin asit dhaqqabeeti qixaata akhiraa irraa hambisuudhaaf asitti ka garafamtee badiisan jalaa baatu rabbiin godhe jechuudha walaakin ammoo anaafiisin nama takkaa badii dalagee hin beeyne nu heerumuu diduudhaaf jecha nama takkaa badii hin qabne nu fuudhuu diduudhaaf jecha yaa baleeyso nama heerumni dirqiin ta'u nama fuudhuulleen dirqiin taatu tana qaceelloon naamata seef godhadha namni wal jaalatee wal fuudha wal jaalatee wal heeruma yoo jaalalti kara lachuu hin jiraanne akkamin namni wal fuudha isiin si heerumuu diduudhaaf mirga qabdi innilleen si fuudhuu diduudhaaf mirga qaba namna hundaa'u rabbiin mirga kaayefii jira mirgi nama tokkolleetu dhiibamuu hin qabu mirgi nama tokkolleetu sarbamuu hin qabu wani rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa intala takka abbaan yeroo nikaa godhu dura iznii gaafadhu wani rabbiin juuniif mirga intala tanaa eeguudhaaf akka mirgi intala tanaa eegamuuf kan rabbiin abbaa isiidhaatii yeroo nikaa gootu dura iznii isii gaafadhu wani rabbiin juuniif yoo isiidhaaf hin taane naan ta'uu jechuu dandeessi yoo ta'uufi baate annaan taane gurbaan kun jettee falmachuu mirga guutuu qabdi yoo ta'eef ammoo isiin ucal jettii je nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam dubri akkami abbaatiyyaa abaluutu si dhufatee ni kanaa godhi jaa ni kan si godha akkami yoo jetteen dubri caljaa je cal jechuun san iznii kannachuusiitii je nabiin sallallahu alaihi wasallam dubra durbaanaan si'a hayyee taarmallaadha ammoo naaf taa yookaan naan ta'u jettee firraa dubbatti akkasitti isaa lachuu iznii gaafadhaatii ni kaa godhaa malee akkanaa jettanii ni kaa hin godhinaa je nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam kun mirga isaanii eeguudha ibsa intalti takka naman jaalannetti dirqamaan abbaan kannuu hin qabu namni isiin hin jaalannilleen dirqamaan butee kan taane godhuu hin qabu namni isiin hin jaalanne kamin na jaalachuu dhabde jee dirqiidhaan isii tana gartee ifiin jaalachiise jee yoo jaalachuu didde irra bobbahee arrabsuun suuraa isii jijjiiruun suuraa isii feesbuuk gubbaasuun suuraa isii idit godhee yuutuub gubbatti ol baasuun wallaahi kun hundinuu wanjala gurguddaa obboleeyyan kiyya rabbii keenya sodaachuu qabna yookaan qixaanni waan kanarra nu dhufuudhaaf ta'u addunyaattis ta'e akhirattis qixaata ajaa'ibaati waan ajaa'iba isinitti ta'u waan akkanaa kana numa uummata oromoo kana malee uummanni biraa tokkollee nu hin agarre waan akkanaa qaban maaliif akkana wal xiqqeessina gara biraatiin biyya keessaa diinni halkanii guyyaa nurra bobba'ee nu gabroomsaa jira nu ajjeesaa barataa barattuu akkan taane godha hedduu takka gartee wanni biyya keessaa nu jiru waan garaa nama balleessuu fi waan jiru nama busheessuudha ammoo isin warri biyyarraa yaatan birriyarraa yaatanii carraaqattanii nyaatanii dhuydanii quuftanii waan biraa walirra barbaadan waan walirra barbaadan san gaafa dhabdan akkan taane wal gootan maa akkana wal gootan yaa obboleeyyan kiyya akkanaan akkamiin rabbi irraa rahmata harkanna akkanaan akkamiin milkii rabbi irraa harkanna yoo ifii tolle rabbiin nuu tolaa bar
yoo nuti walii tolle rabbiin nu tola irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam mee isii warri dachiirra jirtan kun rahmata walii godha gaafas rabbiin raamii samii keessa jiru rahmata isiniif godha nuun jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam ifii garaa wali jabaannee ifii wal bira nyaannee wal bira dhuyne ifii akkan taane wal goonee wal xiqqeessine ifii wal arrabsine bakka namni diinaa keenyaa nuun gahe caalaa waliin geenye akkana wal miidhaadhaaf balayyan kiyya mee akkamiin miidhaa jalaa bahuudhaaf mataa keenya yaanna akkana ifii wal godhaadhaan diinaatu kana akkas nu godhenne akkamiin diina komanna dura ifii teenyaa walii tolluu gaafas namni nu tola yoo nuti wal kabajne namni nu kabaja yoo nuti wal guddifne namni guddisa yoo nuti waliinaane namni nu naha yoo nuti gartee walaane saree walaatu bineensanaatu saree wal nyaattu bineensan dhoorkattuu jan odoo isii wali garagaltee ifii wal nyaattu bineensi dhufee takka qabee fuudha odoo isii wal nyaattu bineensi akkan taane isii godhe isii nyaata nama wal ta'eetu nama walii galee waliin alaagalaa itti oromoon nama walii galeetu waliin alaagala maaymaayisisii kun hedduu babbareeda walaakin ittiin dalaydu malee hedduu babbareeda maaymaayisisii walaakin ittiin dalaydu rabbii keen sodaadhaatii yoo namallee sodaachuu baattan yoo gartee haalli keessa jirru kunillee isin gaddisiisu baate haalli keessa jirru kunillee yoo isin naayisu baate mee rabbuma gartee fattaqullaha allazii ilayhi turja'uun rabbii gara isaa deebi'uudhaaf ta'e isin kana sodaadhaaf baleeyyan kiyya suuraa walii balleeysuurra maan heerumuu diddeettanii suuraa walii ol baasuurra sagalee walii ol baasuurra barruulee walii ol baasuurra idit gootanii waan hin taanee fi waan hin jirre wal fakkeessitanii walirra dalaguurra lubbuu teessan qusadhaaf baleeyyan kiyya keeysaahu yeroo ammaa keeysatti nuti ummanni muslimaa diina hedduudha qabna keeysaahu nuti ummanni muslimaa aduwwii hedduu qabna aduwwii hedduu nuti qabnu keeysaa takka aduwwiin teenya jabduun sheyxaana yoo taatu sheyxaanatti aansee aduwwiin teenya hamtuun abash kana hubadhaa gaceellotti ummata jammaata abdallaahi ilhararii diinni keenya guddaan gara aqiidaadhaatiin jiru sheyxaanatti aanee ummata abdallaa harar kana numaa sheyxaana biraa uchi kutuun dhaban isaan kun allahu alam ummanni kun gareelee adda addaa jaarratanii telegiraam irratti haa ta'u waasaap irratti haa ta'u toora gartee sabqunnamtii adda addaa kana hunda gubbattu hawaasa keenya kana wali qabanii ummata umaan beeyne kana soofteera isaanii jijjiiranii soofteera biraa mata kaawudha jiran ummata gartee isaan soofteera irraa jijjiiran kana balaan feete yoo buutee waan isaan itti qajeelchan irraan deebi'u namni kun akkana ta'e yoo isaan janiin ni ta'a deema baloo ajjeesi yoo janiin ni ajjeesa abalu xiqqeessi yoo janiin ni xiqqeessa abalu qaaneessi yoo janiin ni qaaneessa abalu arrabsi yoo janni arrabsa wahuma isaan ta'e janiin ta'a boolla isaan seeni janiin hundani seena boolli san tajinni haa taatu ta'insi haa taatu goda buutiillee haa taatu numa seena iddameechi keessatti haa du'u malee yeroo tana keessatti akkuma beeytan ummanni abaash kun namoota hedduu leenjisanii dur matuma isaaniitiin deddeemanii gareegaree jaaranii nama kana sheekotii tana khilaafuu fi irra bobba'anii waan hin taane haasa'uu fi maallee khilaafa sammuu isaanii seef godhatanii dhufanii khilaafa goggogaa huma takka jiidhan qabne kana hoggaa gartee achi deemanii waan sii deebisan dhaban arrabumaan sirraa baafachuu taate malee waan takka deebisaan qabne kana dhufanii sheekotiidha godhan amma ammoo kara saniin sheekotii dadhabnaan dubartoota tokko jala qabanii kan gartee beekumsa hin qabne warra sammuun isaanii daa'ima if jala qabanii sheekota ittiin arrabsuudhaaf warra gartee daawaa godhuu akka isaan daawaa tanarraa jibbamanii if duuba deebi'an godhuudhaaf akkasumas hawaasa gartee itti waa himan kanatti waa himuudhaaf akka karaan itti cufamu warra waa himuu kana godhuudhaaf duulli isaan irraan tana banan duula ajaa'ibaati gana gaddufuu ta'anii eeydan inshaallah gana gaddufuudhaaf ta'a ni eeydan yoo karaan nurra beellee akka galaanii nuun fuune fuulduraan quba qabaadhaa jechuu barbaanneeti maaliif jennaan waraanni dinniina qabu hin cabuu jetti oromoon hoggaame maayitu waraanni dinniina yoo qabaate hin cabuu jan yoo akka carraa ta'e rabbiin gartee marii isaan irra jiranii fi sochii isaan sochii godhu jiran waan isaan godhu irra jiran namuma isaan keessa jiru tokko rabbiin gartee qalbii isaanii laaffisee warri toohidaa kun tuqamuun hedduu isaan naasisuu warra gartee sheekotiin teenya tan toora intarneetaa kana gubbatti haa taatu gara keeysaatiin hawaasa barsiisuun haa taatu toohida kanarratti warreen sochii cimtuu godhaadhaa jiran warreen gartee hawaasa kanaaf aqiidaa gaarii kan barsiifnee toohida barsiifnee shirkii irraa baqachiifnee isaaniif rabbi jidduu hariiroon jirtu bareeddee fi hawaasni keenya kun akkamiin rabbii wajjii wal baree ibidda jalaa bahee jannata nu arkata jechuu warra yaachiftee halkanii guyyaa hawaasatti iyyaaraa jiru kana hawaasa isaan itti iyyan kanaa fi isaan jidduu booreysine isaanii fi hawaasa walitti ajeeysine wal jibbisiifne akka isaa waan takkallee hin himne akka isaa waan takkallee hawaasatti hin dubbanne yoo dubbatanillee akka hawaasni isaan hin dhaggeeffanne akka jibbanii irraa baqatan godhuu qabna waan jiru duula kanaa bananii mariirra jiran
inshallah ta'ala yeroo gabaabduu booda yoo rabbiin duula kana gartee gaa dura himne yoo dura himuun keenya kun fashaleessee gad deebise malee duulli kasii banamuuf deema kanaaf wanni godhuu qabnu obboleeyyan keenya nama tokko kan maqaan balleeffamuu agarre irraa deebisuu danda'uu qabna akkuma nabiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessa jaan marraddaan akhihi namni obboleeyyasaa kan naafni isaa badu jiru kan gartee namni dhiibbaa addaatiin itti deemu dhiibbaa san irraa deebisee raddallahu an wajhihi naara yawma alqiyaama rabbiin guyyaa qiyaamaa ibidda fuula isaa irraa deebisa jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam kanaaf duula akkanaa hoggaa banamee walirraa deebisuu danda'uu qabna ololli diinni oofu hundi nutti dhugaa ta'eetuma waan arkine hunda jala gurra qabannee jala fiiguu hin qabnu haysa maal jaanjanneetuma kana waan arkine hunda jala ce'uu hin qabnu addaan baafachuu qabna waan dhageenye hunda addaan dibii dhageenyeetuma kara garre fiiguu hin qabnu iyyansa dhageenyeetuma kara garre ce'uu hin qabnu yoo as gadi iyyansi tokko ta'e haatee osumaan kara iyyansaa kana ceete gandi girgirii biraa seenii as gadi iyyuu jiran aboo karamii iyyan osoo hin jenne kanuma haatee yoo ceete bakka irraa iyyansan deeyita atilleen balaa san deeyitee seenta eeysaa iyyan asii iyyuu jiran maaltu jira ummata kana girgirii biraa seenee iyyuu jiran girgiriin san sitti illee as deemu jirti yoo haatee ichi afaan ceete wal afaanuu dhuftan karamii iyyan jettee adda baafattee bakka irraa iyyan san eega barte booda kara namni silaa ce'uu qabu duraa ce'uura qabda malee akkanuma kaateeni iyyan jettee kanuma arkite ce'uun qabdu waatuu dib jettee ka dibiin arkin dibii malee kan gartee waan asii bu'e waan asii dibjuun arkin akkanuma gurra bantee ce'uun nama tokko kolol irra deemu barinni kana barinni akkasi akkas waan akkanaa jettee gartee nama kana hawaasni keenya kun gar tokkoon wallahi amala isaanii yoo laallee hedduu hawaasa nama jaalatuudha yoo si jaalachuu kaanis heera malee samii jalaan si gen ol si fuudhanii guyyaa ammoo qabxii xiqqoo takka harkan guyya tokko gassi deebisanii lafa sirra deeman ummata akkasiiti ummanni keenya kun maaltu kana hundaa ugafida احبب حبيبك هو نما أسعى يكون بغيدك يوما أكزن نما جالتوس لكم جالدو غياتو كو جيبو خيتيتو ملا نما جيبتو لكم جيبي غياتو كو جالچو خيتيتو ملا جن نما تو قر جالني الفوني برمو رك جلا فدني لفقد ديبسو عمل كسي كمنا نوت خنا مالتو فيديو يتن وا ولي هوبچو دبو خينياتو عمل كسي نو غفدا يو ركوتا كنما تو قر دغيني هاي بونم نكو كميتي كنتي dawwallee obboleessa keenya akkana janii rakkoota dhugaan sumaa qabaa jee gaafachuun hin jirtu ana biraas si biraas nama hunda biraahu obboleettii teenya akkana janii dhugumaan dubbii tanati qabda wal gaafachuun jiraachuu qabdi obboleessa kiyya obboleettii tiyya akkanuma wal jibbinee bar waan akkanaa dhageenye bar waan akkasii jira abalu akkanaati abalu akkasiiti muramne ganaarraa dura ammoo akka ajaa'ibaa jaalannee ol fuunee harka dha'uu fi dibbee dha'uu fi turre har'a ammoo namni biraa tokko nama kana jibbamaa godhuun qaba jee dhufee olola addaa namticha kana rabbane yookaan isii tanarratti olola addaa bana olola isaa kana dhageeffanneetuma boosammoo san kakkanaati aboosammoo san takkasiiti amala akkanaa kana ni qabna bar anis ni qaba atis ni qabda isiin ni qabdi hundi keenya amala kana qabna mee amala kana firraa jijjiirree nama tokko kan maqaan isaa badu yoo garre nama tokko kan maqaan isiidhaa badu yoo garre obboleettii teenya tana dura akkanatti hin beeknu maaltu waan akkanaa kanaan gad dhufe namni waan akkanaa kana isiirraa himu kun nama isii fi isii jidduu dhiibbaa yookaan wal dhabbiin jirtuudha moo nama isii jaalatuudha obboleessa keenya kana amala kana takkaa irratti hin garree namni irraa amala kana dhufee isa irraa himu kun nama isaa fi isa jidduu dhiibbaa yookaan wal dhabbiin jirtu moo nama nagayaati dhugumaan wanni kun jiraatteeti moo namni kun tuqaa isaa fi isa jidduu jirtuuf jecha nama kanarra waan akkanaa oofa adda baafachuu qabna akkanuma lafaa kaanee jibbaa jennaan jibbuu hin qabu nama tokko jaaladhaa jennaanis jaalachuu hin baqanutti amalli keenya abalu jaalatamuu qabannaan jaalanne abalu jibbamuu qabannaanis jibbine eenyu jibbaanuun jee hin beeynu addaan nama jibbaanuun jee eenyu jaaladhaanuun jee gaafa jaalannoo hin beeynu gaafa jaalannuus jaaladhaa jennaan numa jaalanne eenyu ka jaaladhaanuun jee hin beeynu maaliif akka namticha kana jaalannees hin beeynu maaliif akka isii jaalannees hin beeynu gaafa jibbaan gad dhuftees jibbaa jechuu dhageenyaa numa jibbine eenyu jibbaanuun jee maaliif jibbina maal irratti harkinee jibbina hiyyaannu kana nu yaachisu kun hayyee nama sanit dawwallee yookaan nama isa dhiyaatu gaafanne aboo waan akkanaa dhageenya abaluu waan akkanaa janii wanni kun dhugaan jira moo waan hin jirre wanni kun yoo isatti illee dubbachuun kan nutti ulfaatu taate gaafachuun silaa jiraachuu qabdi hin qabnu tanas obboleeyyan kiyya amala keenya jijjiirrachuu qabna nama gartee obboleessa keenya nuti kun guutuun keenya abbaa tokkorraa dhalannee abbaan keenya aadam biyyeeti nageenyi rabbii isaa fi nabiyyi keenyaa fi ambiyoota hundarrattu haa jiraatu eegaa aadam irraa dhalannee as lakkaawwachaa abbootii kaanitti harkaanfachaa ilaa bakka amma jirru tana geenye bikka amma jirru tanattis nuti warri afaan kana dhageenyu guutuun keenya oromticha irraa dhalanne
oromticharraa dhalanne ilmaan abbaa tokkooti isii miidhamtu obboleettii teenya inni miidhamee ololli biraa irra deemu obboleessa keenya khamiidhaa jirulleen obboleessa keenya tamiidhaa jirtulleen obboleettii teenya nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam unsur akhaaka zaliman aw madluma obboleessa kee yoo inni nama miidhees tumsiif yoo inni miidhamees tumsiifi jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hoggaa kana saabonni yaa ergamaa rabbii yoo inni nama miidhe yoo inni miidhame inni tumsinaaf yoo inni nama miidhe akkamitti tumsinaafi janii gaafatan gaafannaan nabiin keenya waan janiin sallallahu alaihi wasallam yoo namni isa miidhe nama san irraa qabuudhaan isaa tumsitaa jen yoo inni nama miidhe immoo isa nama irraa qabuudhaan isaaf tumsitaa khara lachuutu tumsitee jirtaaf jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam khanaaf khanamati keeyse suuraa nama ol baasees gubbaadhaa dibbee biraa tumuus obboleessa keenya keeysaan dhaynee gorsinee obboleessa keenya akka kun gaarii miti kommentii jala barreessinee maashaa allah sheer namni sharrii facaasu adada sharrii san facaasuun sharriin isaaf katabamaa deemti osoo du'ee qabrii jiraatillee sharriin inni sheer godhanuu katabamti waan kana obboleeyyan kiyya mana keenya kaburuu duraa balleessuu hin qabnu fayyaadahi galatoomi sabboonaa keenya dhugaa keeti akkas hamtuu irratti kas waliin hin jennu obboleeyyan kiyya yaa obboleessa keenya rabbi sodaadhu obboleeytii teet akkana goote tana rabbiin sin dhiisu obboleeytuma akka wajjin dhalatteeti obboleeytii ka isiidhaan manaa qabda intala akka isii deeyseef jalaa qabda intaluma akka isii fuutee jaartii godhatteef jalaa qabda intala akka isiitu si dahee haadha siif tahee jira haboo teetii isiin tun gar tokkoon adaadaateeti gar tokkoon haadhateeti gar tokkoon haadha mana keeti gar tokkoon intalatee gar tokkoon obboleeytii ta'e waa hedduu kana sii taati mee namni obboleeytii ta'e qaaneessee kana godhani jaalatta haadhatee yoo kana godhani jaalatta intalatee yoo kana godhani jaalatta waan kana kanatti haasoyni nama keenya kana tasgabbeeysini akka inni yoo tarii waan akkasii kolbaasu taate akka inni gabbuusu irra dalaguudha qabna yoo obboleeytiin teenya tokko obboleeysa keenya akkas gootee ol baaftu taate yaa obboleeytii teenya rabbii kee sodaadhu kiyyaan kun obboleeysa keeti abbaa keeti adeera keeti eeysuma keeti abbaa mana keetiiti ilma keeti waa hedduu siif taha mee obboleeysuma kee sallaaliiti yoo obboleeysa kee kana godhanni jaalatta obboleeytii abbaa kee yoo kana godhanni jaalatta waan kana dura qabne akka isiin nun tasgabbooyte irraa buusu godhuu qabna walaakin nuti akkasii miti ummata waa hundaaf dibbuma dha'u nuti wallaahi tun amala keenya waan agarree hunda haa toltu haa baddu dibbuma dha'uufi bakka amalli keenya toltuu garruus dibbe dhooyna hamtuu garruus dibbe dhooyna maashaa allah yoo isiin amma ol baaftee suuraa nama tokko amma mucaa gaafa kan quraana qabatee kakatee akkasi boosan kan immaan buusee akkasi boosan namni jiruu tanaa sheer hin goone mucaa san waan ajaa'ib isinitti ta'u sheer godhanii dachii rabbii tan waliin balleeysan mee maalitti harkattanaa sheer gootan dilii ammoo sababaa sheer godhuu saniin isinii katabamte quban qabdan wanni harkattan ammoo kan jirani beeytan isinuu wanni harkattan akkan jirani beeytan isa sheer godhuudhaan ammoo dilii isinii katabamte hin beeytan akkasii bar dilii isinii katabamte rabbii qofaaf beeka ammoo khayrii isinii katabamte akkan jirani beeytan isinuu jechuu yaa wanni isin sheer gootan illee waan khayrii haa taatu wanni isin sheer gootan waan khayrii haa taatu waan sharrii sheer godhuurraa lubbuu teeysan qusadhaa wanni isin sheer gootan profaayila keeysan jalan wa teeysi feesbuuka keeysan keeysa isin garuu yeroo muraasaaf teeysan malee ni duutan wanni san hin duutu chuma teeysi ka duutanii qabrii keeysa jirtan sharriin isiidha isin irra deemti namni isin jala seenee ammallee sheer godha muuziqaa yoo sheer goote muuziqaan san kaati duutee qabrii keeysa jirtu namni haareetti mallee si jalaa fuudhee sheer godha keeysaa waggaan gee wanni kun ol baaseeti sheer godhuu ni barbaadda maal siin jaa tilifoonni kee kaati kalee harkaa qabdu har'a nama biraatiin dhaalamee jira nama biraas dhaalee jira feesbuuka kee durkeeti amma immoo nama biraat ta'ee jira jaartiin tee taate dur wajjin maal taatu nama biraat taatee jirti mana kee bareedaa nama biraat dhaala qabeenya ati olii qabde nama biraat dhaala qabeenya kee guutuu nama biraat dhaalee jira namni si dhaale kun tarii waan san fuudhee sheer godha ati ammoo hamtuun sumarra deemti diliin sumarra deemti kad carraaqutti hin jirre kad dalagutti hin jirre ka qabrii keeysa jirtu yaa obboleeyyan kiyyamaa mana keenya kaburuu duraa diina rabbii keenya sodaadhaa waan sheer gootan osoo sheer hin gooneen duratti wanni tun hangam takka na fayyaddi wanni tun hangam takka na fayyaddi wanni tun hangam takka obboleeyyan kiyya fayyaddi hangam takka sawaaba naa qabdi hangam takka dilii naa qabdi adda baafachuun dirqama ta'a obboleeysa kiyya obboleeytii xiyya waan takka qaceellotti mataa keenya seef goone taqabachuu qabnu wal jaalaltii hara lachuuti yoo hin taane namni tokko dirqama walirraa hin qabnu na fuudhiyee dirqama namni gartee dirqamaan nama ifuusisuun dirqamaan nama ifeerumsiisuun wanni akkasii hin jirtu shamarran hedduun irraan tanaa dhiiraatu kana zaachaa nu kaayyatee nu sodaachisaadhaa jira yoo na heerumuu baatte akkanaan si godhanaan jechaa jira yoo na heerumuu baatte sagalee teetii fi suuraa teetiin qullaa akkanatti feesbuuk gubba si gadhiise akka warri keeysan ka biyya jirulleen harkee intalti teenya tana jirtii jee mataa qabatu
akka warri keeysanillee gurra qabatee iyyuu akka gartee addunyaan guutuun funyaan si qabattu akkasiin si godhanaan jechaadhaa jira mee rabbi sodaadhaa waan kana keeysaan dhaqan irraati dubbadha akkas narraa godha akkas jedhanii nutti himachaadhaa jiran walaakin keeysii akkas godhuudhaaf yaadu jiru san qofaa miti akkas dhalaa godhuudhaaf yookaan dubartoota akkas godhuuf yaadaadhaa jiru wanni kun biyyoota hunda keeysa uuma kanaa jira hattaa biyya teenya san keeysallee uuma kanaa jira osoo biyya jirru waa hedduu harkinee turre ka dubartii gartee huccuu irraa yaasee akka haadha isii garaa baatetti mataa isii qofa muree jechuudhaan mataa isii qofa muree qaama asii gad qaama nama biraatii wajjii wali kaa'ee daalacha biraa fidee cinaa kaa'ee akka waan gartee isaan wal qunnamtii saalaa raawwachuu jiranii fakkeessee feesbuuka gubbaa kabaasee gallakkisee warra gartee akka itti manaa gabbahanii hawaasa keessa bobbahan qaanfachiisee mana galchee osoo biyya jiruutu agarree jirra waan akkanaa yaa obboleessu maaliif akkana wal xiqqeessina maaliif akkana wal goona maa akkana wal goona yoo nuti kana wal goonu farda abbaan aggatu ormi dhagaadhaan akka gaarii gakkaa'ee dhawaa jan farda abbaan aggatu ormi dhagaadhaan tumaa jan yaa obboleessu ifii daddabanii naman sakkaban ifii daddabanii naman sakkaban ifiifuu waliin tollee maalirraa uummata biraa komanna ifiifuu waliin mararfannee walii maraannee wal mararfannee wal barbaannee wal jabeeffannee waliin maxxanfannee ifiifuu wal muraa jirra wal facaasaa jirra wal diigaa jirra wal ciraa jirra wal xiqqeessaa jirra wal gabroomsaa jirra gabrummaan hamtuun ta dirqamaan na heerumi dirqamaan na fuudhi namaan jechuurra gabrummaan biraa hin jirtu yoo na fuudhu baattee immoo akkanaan si godha maalumaa tanaan gadhufe dhiirtii dachii rabbii hunda guutuudha dubartoonni dachii rabbii guutuudha ta seerumuu diddee sinfeeneen ma dhiifta firraa ta seerumuu diddee sinfeeneen dhiifta ta sifeetu hedduu jira san barbaaddatta kasi fuudhuu diddee firraa dhiifta kasi fuudhuu barbaadu hedduu jira sanuma heerumta maal gootaniif cinqitanii namallee cinqitanii dilooytanii nama dileeysitan adada namni gartee sharrii isin facaaftan laalee adada namni sharrii isin facaaftan laalee ittiin jallatuun adada namni laalee jirraa qalbii isinii cabuun maleekaa irraa mataa isin abaarti maleekaa irraa man isin abaarti abaarsan fuudhina obboleeyyan kiyya rabbii keenya sodaadhaa ummanni keenya isii waliin isin dhaammadhu waa hundaaf gurran kaninaa waa hunda laaltanii gurran babbaninaa wani tuna isaa gad dhuftee qoradhaa maaltu waan kana gaffidee gaafadhaa akkanuman nama jaalachuu fi akkanuman lafaa kaatanii nama jibbuu nama jaalachuun keessan irra kishuma kanatti taatee nama jibbuun keessan illee irra kishuma ta'uu hin qabdu qaalawaadhaan isiniin jabboleeyyan kiyya inshaallahu ta'ala wanni tun dubbii jajjabduudha maqaa namaa balleessuun akkuma nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam yaa maashara man aamana bilisaanihi walam yadkhul al-iimaanu fi jawfihi aw fi qalbihi yaa ummata arrabaa namane ka arrabaan laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah juu sallallahu alaihi wasallam kan iimaanni qalbii isaanii gad hin seenin ni teeysan moo hin teeysan naamusa islaamaa balleessuurraa nama islaama maqaa balleessuurraa ni teeysan moo hin teeysan akkana jannabiin keenya bar sallallahu alaihi wasallam yoo taa'u baattan namni obboleessa isaa maqaa balleesse namni maqaa obboleessa isaa yakkee maqaa obboleessa isaa hin qabne fideerra kaa'ee rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa qaaneessuuf ta'a walaw fi ugri daari osoo booroo mana isaa keessatti illee dinqa mana isaa irratti illee osoo taate qaanii rabbiin itti fidee nama san qaaneessu malee numan taane jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nama qaaneessuudhaaf nama xiqqeessuudhaaf nama salphisuudhaaf mudhii hidhatee halkanii guyyaa deemu rabbiin hattaa booroo mana isaatti illee taatu ni beeytanii booroo hattaa firaasha mana isaa irratti rabbiin isa qaaneessa jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam firaasha mana isaa irratti isa qaaneessa jannabiin obboleeyyan keenya yoo nama miinuu matuma keenya miidhuu jirra yoo nama zallamnu ifuma zallamu jirra rabbii keenya sodaachuu qabna dubartoota hedduu waan akkanaa kana ammoo korame dhiira san dubbifti mee arraa baluun janaajjanaati lakkoo isaan haakanna arraa baluun dhaqee janaajjanii waan inni bahulaala raqama isaana erga maal gootaa janaajjanta miskiinticha rabbi haa taa'u maal gootaa laalta maal gootaa mokkorta maal gootaa iktibaara keessa haa jiraatu ka rabbi jiraachisetti namayyuu laale saniis laale abaluutuun naafafee isallee waan inni bahul laalaaya maal gootaa akkas goota miskiina rabbii keen sodaadhaa wal basaasuurraa walaa tajassasuu jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam waliin basaasina walaa tajassasuu waliin basaasina nuun jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam deemtee nama dawwaltee haasoysiftee ifii janaajjantee nama janaajjante kana deebitee sagalee isaa waraabdee namatti ergita mee woomanni haasa'u laala woomanni bahu laala nama isin akkasin maal jettan san nama isin maal jettan san nama isin maal taatan san kunoo akkana haasawa kunoo haasawan isaa kana kunoo bakka tana jira maal gootaa dila san nama jala deemta rabbi siyaasattaruu yoo waan akkana irraa taa'u baattee rabbiin subhaanahu wa ta'ala wallaahi la yufdihannaka illaahu walaw fi ugri daarik rabbiin mana kee firaasha ati irra galtu san irra dhufee si qaaneessa qaanii si galchee mana keetitti rabbii keen sodaadhaa
والبساس الرأي قصدا دلقا براد أبدني يو دلقا أبدن سبحان الله جاء تأتي ربي غيسان قل ليس ربي غيسان قل ليس تا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ سينا سينا الله أكبر الناس كي سينا سينا يا ويترتا خد تمام سابق يا كاكم النادر الله أكبر السلام عليكم مني كل وعليكم في السلام أبسا شيخ لي دلقة جيران هيا بليان كيا نمر قدام الدفع شيخي يفاد دفع إن شاء الله تعالى يرو برا ولد بينا الراف اسمنا قول دامنا نوجد جواد أنا جراد دار ربي سوى جناف جرات هم تنتكلم الرئيس نركن خير نسين دربين جا وبليان كيا والكاني سورة والتكي سورة ولا مشورة والبسا سورة إفاقو سنو نسين جا إن شاء الله تعالى سجنتات إن الراف ست مرة يجران ديبنا والقرة ورا يرو يدو ديبي ولركو ورا وان دقي فلتي توجتو هندا خينا وربنا وعبودتشا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى وان كان يرو بران لدي بين كجلة الراسة هنغنمني والصبو في والدركسي سودي سوتي هندي بنوان كان سودا وبليان كيا ناموس قيسني كدا دركي نهيرو متني نمن دركنا نفوديس جتني نمن دركنا نموت ربي نوسي سنين دلاتين وان كتبي سني بكتبي جراك وده قيسن تاي كدا akkasi jajjabaadhaa jiraadhaa shamarran keenya hundaa'u jaarsa gaggaarii rabbi akhannuuf khaaree dakka ajaa'ibaa qabu kan gartee iimaana qabu kan qabeenyaas qabu hawaa hundaa'u qabu rabbi isiniif akhannu akkasumatti dargaggoota keenyaaf haadha manaa tabiligaa furrii janiin taqoma aananii rabbi isiniif akhannu tan deeysu ta isin bira teessu tan gartee qaalii rabbii gootu ta qaalii keeysan gootu ta yoo laaltan isin gammachiiftu ta yoo ajajjan qaalii keeysan gootu ta yoo amtan isin jala awwaatu rabbi isiniif akhannu تدركما تنا ربي سين راقبون سنين جا جاللتي خرلتشو نجما يو جراتي بريدي تيسين جالتو تجالت الربي سنين فاخنو ججبا دانا جرات دا ربي سين وجنا فاجراتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء